Oruguto rwa Muzizi cya Mutunzi Town Council muri Nyankwazi Sub County orukuza kumaraho miliyoni 100 rwatandika kuhunduzibwa hansi y'enkore ya Public Private Partnership ko muringo gumwe go kusiyobohereza abantu bebyaro nka Rushambya, Rukukuru, Kanyegaramire hamwe n'ebindi. Kazi binenda baba bari kugenda ahubwo babaheka n'ahangozi habwe imihanda kuba mibi mumwe arengana no kufafa ningo mwana fira munda ngene mukama yafiyamba yatukorere cyamani kuranya katomagire yatukorera urukundo kandi twaturi kuhinga n'ibicuri tubugwana katare habwo kubugwe ngudo. John Wenge wabiroho meya wa Mutunzi Town Council nagira ngo hatabatura barukuza kwesa uruguto rune batekwa kugira icyo bayikorera okureba ngo batunguka urugace mbogo kwija kwata Mutunzi kakwata Nyankwazi kakwata Kigoyera turya abarimi b'amajani abarimi b'ebihimba abarimi b'ibicori abarimi b'ibitoki abarimi b'omwani ngo twatunga uruguro runo hafite amani kwinga n'amani gahitugona kugira ngo twatunga ishiturana byo mu ruguro runo amasomero ntija ku bantu gatunga habo kuba engudo ziri kurungi. Margaret Nyakato umuhingi kandi ushachiro rugutoru asimire district ya Cyenjojo habo kubikiriza gukora n'umuntu wa burijo omukwisiyobohereza abantu ba Uganda. Emhanda yo connecting ha main road steri kurungi muno so uyo kakusinga obogikozire kandi obwiro bukusinga abalimi kuno niho bakubane baruga kakusinga yo bogikozire akaba kurungi abalimi nibanguhirwa nacyo nikibagara mu amani kandi nenturukya ne banke kurora bahebirimo byabo mu Misiri kubikya mu butale basa kutunga mu challenges enjura njeri obwire bw'enjura konka stiri nza kwata nsombuire obutwayiraganise mu mwezi kagumwe tube twarugira abataka batandikira ko so muhanda gwa munonga tukakoragana n'abantu abagamba kakusinga tractor kwataha mutugwa urundi ekitiki omwane rundi ompogo tusabo twikirize kitakusasa abo burungi bo rugudo runo nenkurakorana yekichweka keitu obwa hati uruguto rwa Muzizi cya Mutunzi Kanyegaramire Rukukuru, Rushambya, Rukinjurwe abo kwenda kurukoraje kandi hati abatura nubakozesa cya Mutunzi Kasaba Road okikomo bicekebi omakura gandi government etandikire hururu yo kore nguto za district ya Lyantonde kaguma ha mihanda yo kwinegeze ntunguka omucyanga habwo bushagici bwa Uganda Road Fund na Works Ministry engute zibandize kukorwa mu zirimo rwa Kasambya kitazugorokwa na Kinuka obwe barukubega har billion emwe ya sente kubanga akawumbi ako karika gukora kilometers na musanvu mu district yonna akawumbi ngakakora kilometers na musanvu district yonna naye nitutura ntirabanga engudo zona mu district zikoze ki mfu nitutura n'abembazi ba parliament ya detubaruwano naye mubebaza nitutura ne RDC nituchusa mu program ya Ministry of Works kilometers na musanvu mu district nitusteka kwa kawumbi n'abarabona tubaja kumanya twakoze ki twina cyo twakoze so kilometers na musanvu nituchusa nitusteka kilometers 89 nitongera ko kilometers endara ana mu 2 atano mu 2 nisifuka kilometers 9 mu mwenda zetwakozesa ki akawumbi. Enchuro ya kabiri yerimo ruguto rwa Rugarama Nkote na Wabusana ekinjiniyari kugira ngo necyo kohereza abature mirimo no kubutura entase yabo twasigazo kwigura mfureje kandi kwigura mfureje mutakayikiriza Lyantonde kwija kubana bigura mfureje aha ariko bayino muntu ariko basa kukigura je mfureje atagenda ngambire hadikisena nubwo mbe namba yisu mutakaratandike wona wecho government yaba investing mu rugudo rukorebeke mu bimwe barudaninga investment ya government bakorira ki yabakorire mu ntabwo cyute tubahabura gukora n'amani kundana ukwatansa ukorana imbeza abashemerire no kwahika batungure hanga ryari beito kurigera abatura batari bamwe na bamwe binde byetego byecyanga birimo amashanyarazi amizi amarwaro n'amashomero marungi zibana RDCB ni kirareba nece kibungo ruguru ukazayo no hamanya. It is a rocky place tokatimba yo damu hato bwiro bwo mushana abantu boko bona reba mizima biha damage ya hifa abantu basera bano bunga bayitiri nebe yambisa bigundi ki zero abantu bano bafune hope at least nabo mu program eza amasanyaze bajya kola ki
gafuna. Gashakwa Thomas Tumwebaze na Sandeke William.